Yes, karonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha. Kuri twumva amasaha yo ku igicamunsi cy'umugisha. Kuri twumva amasaha ya nimugoroba biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 17 z'ukwa gatanu 2025 muri rusange. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripokwa. Ni mu gihugu cy'u Burundi, murabizi tukibanda ibintu biba bikomeje kugenda bikara, ariko kandi nyamuneka binakarata mu buryo navuga yuko uburemereye cyane. Muraza kunyemera rero mutere agatebe kugira ngo ibintu tubyinjiranemo. Nk'umunyemere mbabwira yuko mu kanya gato gashize rwose icyitwa inama rukokoma, inama rutura, inama karundura yahuje eta majoro y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aribwo ibyaganiriwemo bimaze kujya ahagaragara, ndetse ni nabyo tugiye kuba by'umwihariko tubavira imuzi n'imuzingo. Ubona ko ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, ngira ngo nta nubwo twe twinjira mu cyitwa amakuru, ariko mbere na mbere munyemere mbere yo kugira ngo twinjire muri ibi bintu, tubanze dusoza abantu badukurikira bari hirya no hino. Badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Kongo, badukurikira bari mu gihugu cya Tanzania, Malawi, South Africa, Kenya, Zimbabwe, badukurikira bari i Rwotamasimbi by'umwihariko kuko baba bari muri Canada, baba bari mu ntara gatandatu diaspora, badukurikira bari mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa, ariko kandi bakadukurikira bari muri Aziya, badukurikira bari hirya no hino. By'umwihariko tubaye ikaze muri aromasa y'igicamunsi. Muraza kunyemera rero by'umwihariko tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara. Ngira ngo turaza gusimbukira hano mu ishyamba ry'ikibira. Deployment zikomeje guca ibintu, zikomeje kugenda zituruka zinjira mu mujyi wa Uvira. Ibi nabyo turaza kuba tubyinjiramo, turebere hamwe ese ibiri guterwa n'iki, bimeze bite. Turebere hamwe ese hari izindi mbaraga yenda abo bari kohereza bafite bitandukanye n'abo bari n'ubundi bariyo. Turaza kuba tubyinjiramo tubikomozo, tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka by'umwihariko hano za Bujumbura, icyitwa umutekano ukomeje gukazwa, ndetse mu masaha y'ijoro rwose hari amakuru arimo agera yuko umujyi urimo uragenda ukatwamo n'icyitwa imbonakure na FDLR. Abangaba rwose ngo hakaba hari impamvu ikomeye iri gutuma babazana mu bice birimo n'imijyi muri rusange. Tugiye kuba rero twinjira mu makuru menshi agiye atandukanye, tugenda tubapudetinga 5/5. Ubwo nyamuneka utari wakora subscribe, nta kindi uri busabwe ni ukuyikora kugira ngo tuze kugendana neza, dore yuko rwose ari n'inkuru dufite idasanzwe irimo igaruka ku cyitwa CNDD-FDD. Iri rikaba ari ishyaka riri ku butegetsi ry'uwitwa General Neva, by'umwihariko akaba ari nawe murongozi cyangwa se umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo hari amakuru akomeje kugenda nkurura yemeza yuko rwose iri shyaka, nyuma yuko harimo haragenda hagaragara kwiyamamaza mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, harimo haragaragaramo n'icyitwa ubugambanyi bukomeye cyane, kandi ubu burimo burakorwa n'abantu bari indani muri iri shyaka. Ngira ngo nabyo turaza kuba tubikomozo tubiva imuzi n'imuzingo. Ubwo rero rwose nyamuneka murabizi ko mubita mbangura twirukanse cyane. Reka duhite tugaruka gato ku munyapolitike bita General Guillaume Bunyoni ndetse no bita Agathon Rwasa. Abo ni abanyapolitike batari indani muri CNDD-FDD, ariko bakaba bamwe mu banyapolitike batanavuga rumwe n'ubutegetsi. Amakuru rero yamaze kujya hanze, akaba ari amakuru yemeza yuko rwose ngo abanyapolitike bamaze kwishyira hamwe, ariko ngo bakishyira hamwe uyu General Guillaume Bunyoni ari muri gereza. Biravugwa yuko rero uku kwishyira hamwe gushobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi cyongera guhura n'akaga gakomeye cyane, kuko n'imbaraga zikomeye, kandi izi mbaraga zikomeye ziri kwihuza mu byibuke neza mu gihe igihugu cy'u Burundi gifite amatora ateganyijwe mu mwaka w'2027. Ibi rero bikaba bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma tubona noneho abagabo tayari batangira guhirwa mu buryo bwa nyabwo. Bikaba bimwe mu bintu bikomeje kugenda noneho bishobora kuza gutuma noneho uyu Guillaume Bunyoni uri muri gereza akandamizwa, yongera
guhatirizwa ndetse no gutotezwa. Ibi ni bimwe mu bintu bishobora kuza gutitiza ubutegetsi bw'uwitwa General Neva, akaba yahura n'akaga gakomeye by'umwihariko muri rusange. Ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bivugwa mu buryo mw'isi cyangwa ubundi bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane muri rusange. Twirukanse cyane rero sindi butinde, reka mpite nkubita mbangura kugira ngo ibintu mbyinjiremo mu buryo mwese cyangwa ubundi. Reka duhere inkuru yacu, reka tuyihere hano muri ubwo ako kara gaciyemo, ariko inkuru yacu nyirizina cyangwa se amakuru yacu nyirizina reka tuyahere hano mu mujyi wa Uvira. Murabizi ni bimwe mu bintu twatangiye tubabwira yuko Etat Major y'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko yahuye na Etat Major y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ibintu twabyinjiramo cyane kuko n'ubundi dufite akanya ko kubivugaho. Reka ibi bintu tubyinjiremo, ni ukuvuga ngo rero murabizi tumaze iminsi twumva byinshi bikomeje kugenda bivugwa ku rugamba, navuga ko rukomeye, by'umwihariko rukomeje kugenda ruhuza umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'Abarundi zifatanyije na FDLR. Uru rugamba rero rumaze igihe ruba, navuga yuko ari n'urugamba rumaze igihe rwose rugaragariramo ibintu bikomeye cyane. Ni urugamba rufite icyo ruvuze ku gihugu cy'u Burundi, ndetse rukaba urugamba nanone rufite icyo ruvuze ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko mu gihugu cya Kongo hari ugutakaza Uvira bikaba ikibazo gikomeye cyane, ibintu byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi bigahagarara, ariko ndetse no ku gihugu cy'u Burundi hari ugutakaza Uvira, ibintu byaturukaga mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigahagarara. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose impande zombi zifitemo uruhare kuba ahantu hashobora gutakazwa, bikaba ikibazo gikomeye. Ikindi kandi mugomba kumenya ko uno mujyi wa Uvira ni umujyi kugeza amagingo aya ufite icyo usobanuye ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, kuko baravuga bati mu gihe umuturanyi wacu araba ari umwanzi natwe tuzi, ibi bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane. Ibi ni bimwe mu bintu rero byamaze kugenda by'umwihariko bititiza ndetse binateza ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni bimwe mu bintu navuga yuko rwose nyamuneka bishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura uko amasaha akomeje kugera yigira imbere, tukabona by'umwihariko ingabo nyinshi zikomeje kudeployingwa. Nk'uko nari babwiye ati hano mu Kira hari kuva ingabo nyinshi zinjira mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko ari bimwe mu bintu nyine bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane muri rusange. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara hano, navuga gikomeye cyane, Red Tabara murabizi hano muri Sud Kivu. Iyi Red Tabara rero mu gihe yaza kuba rwose igize gutya imenye ko M23 ifite iki gice cya Uvira, birashoboka yuko hashoboka kuza no kuba ikibazo gikomeye cyane cyangwa se umutima uhagaze mu gihugu cy'u Burundi. Impamvu vuga ntihashobora kuza kuba umutima uhagaze mu gihugu cy'u Burundi, murabizi mu gihe ibi bice byaba bifitwe, hashobora kuba ikintu navuga yuko atari cyiza, ariko kikaba gishingiye ku gutanga akanya ku ruhande rwa M23, noneho Red Tabara ikaba yakinjira mu gihugu cy'u Burundi mu buryo noneho busobanutse, mu buryo navuga yuko busobanutse. Ibi rero bikaba bimwe mu bintu birimo biratuma iyi Etat Major y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahura kugira ngo baganire ku buryo hashobora gushaka igisubizo kirambye cy'umutekano mu mujyi wa Uvira. M23 irimo iragenda ihasatira itari yahagera, dore yuko ibimenyetso birimo biragaragaza yuko mu gihe batindaho gacyo ejo cyangwa ejo bundi ibice bishobora gufatwa mu buryo navuga yuko butunguranye, ariko si n'uburyo butunguranye by the way, kuko ni ibice barimo baragenda basatira gake gake muri rusange. Ariko twikomereze by'umwihariko kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Amakuru ni menshi cyane, by'umwihariko tugaruke hano mu bice byo muri warika ayada, reka nubwo nanyinjiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo reka tugaruke hano za Bujumbura. Tugaruke hano za Bujumbura. Bujumbura rero ubu tuvugana bigendanye n'umutekano muke ukomeje kugenda uhagaragara, naho ibintu byahinduye isura. Ibintu byahinduye isura. Impamvu mbabwira ati ibintu byahinduye isura nuko ubu tuvugana FDLR by'umwihariko arizo zikomeje kugenda zigaragara nk'izirinze by'umwihariko ibi bice.
bya Bujumbura. Ibi rero nabyo biri guteza ikibazo abaturage mu gihugu cy'u Burundi. Hari abanyandikiye bavuga bati nimba FDL n'imbonerakure baturinze twakabaye turindwa n'igisirikare cy'igihugu, ibi byo biraza gucura iki? Biraza gucura iki? Nabyo ugasanga ni kimwe mu bintu biteye imbogamizi by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bishobora kuza gutuma n'ubundi umwanzi akomeje kugenda yiyongera, kuko ni FDL ubwayo ni bamwe mu bantu bavuga ko bashobora gutuma by'umwihariko ibintu isa bihindura isura hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero rwose kijyanye n'umutekano muke aho kirimo kiragenda kigaragarira ni ku kijyanye no kuba mu masaha y'ijoro hari kugenda hagaragara udutero shuma, ugasanga mu masaha ya nijoro rwose ibitero shuma biragaragaye, ugasanga amasaha arumvikanye, ugasanga amabandi ashengereje abaturage, ariko ibi byose n'ubundi bakavuga ati ni bamwe mu banzi ab'igihugu cy'u Burundi, ni bamwe mu banzi barwanya igihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko rero ibinyamuneka nabyo bishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura muri rusange. Reka tuve hano duhita twikomereza tugaruke gato kuri CNDD-FDD. Iyo ngeze kuri CNDD-FDD ahangaho abishinga imizi, ni ukuvuga ngo CNDD-FDD irimo iragenda igaragaramo ikintu navuga yuko ari ubugambanyi bukomeye cyane, irimo iragenda igaragaramo ikintu navuga yuko ari ubushotoranyi, ariko ubushotoranyi bukaba bushingiye n'ubundi ku bugambanyi. Ni ukuvuga ngo hari abanyapolitike bari muri CNDD-FDD, ariko hakaba n'abanyapolitike batari muri CNDD-FDD. Abanyapolitike rero ab'indani uri gusanga barwanya ubutegetsi buriho, ndetse n'ab'inyuma batari ab'indani ugasanga barwanya ubutegetsi buriho. Hari byinshi birimo biribazwa ndetse binavugwa binanarizwa. Hari uguhuza imbaraga kw'aba bari indani mu butegetsi bagahuza imbaraga n'abatari indani mu butegetsi. Uwitwa General Neva bakaba bamusenya, nk'uko amakuru arimo atugeraho arimo aragenda abyemeza. Ikindi kandi hari nawe kugira gutya agakorana n'ab'indani akabacinya inkoro, icyo bita gucinya inkoro, kugira ngo by'umwihariko bamufashe mu kongera kwiyamamaza mu matora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027 w'umukuru w'igihugu mu gihugu cy'u Burundi. Ibi nabyo bikamufasha. Ni ukuvuga ngo rero nyamuneka ibintu bimwe mu bintu navuga yuko nabyo byamaze kuba bituma rwose igihugu cy'u Burundi by'umwihariko gihura n'akaga gakomeye cyane. Uwitwa General Neva ari kwitsa imitima avuga ati se ndaza kubigenza gute kugira ngo ibintu making sure yuko bimeze neza, ndaza kubigenza gute ibintu making sure yuko nta kibazo na kimwe gihari muri rusange. Ubwo rero rwose nyamuneka ibintu hano bikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane. Ibi rero bya CNDD-FDD ngira ngo maze iminsi mubona yuko kwiyamamaza gukomeje ku witwa General Neva, ndetse anishongora navuga yuko uko byagenda kose amatora agomba kwiyegukana cyangwa se agomba kuyobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2027 akongera akayobora indi manda. Ubwo urumva azavaho mu mwaka w'ibihumbi 2030 urumva yuko rwose azaba ari indi manda ifatika. No kuvuga ngo rero ibi rero byamaze kuba biteza ikibazo gikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse urabona yuko birimo biragaragaza yuko aya matora agomba kuba ari kakaba mu buryo navuga yuko bushobora kuza guteza umutekano muke hano mu gihugu cy'u Burundi, bitewe no kutumvikana ko abanyapolitike bagiye batandukanye, ndetse no kuba izi FDL zahawe ijambo ziri mu bayobora igihugu cy'u Burundi, ndetse bashobora kukigambana isaha n'isaha bakagishyira ahantu habi cyane muri rusange. Yes, reka tuve yenda kuri iki cya CNDD-FDD tunagaruke gato ku kijyanye n'imyitozo ikomeje kugenda itangwa hano za Cibitoke. Tuvugana n'ubundi aba FDL za Katanyama zikomeje imyitozo. Ni imyitozo navuga yuko idasanzwe, kuko iyo aba ari imyitozo isanzwe ntago ariko nari imyitozo isanzwe ibaho by the way, ntago bakabaye bagenda bohereza batoza abasirikare. Ni ukuvuga ngo abari gutoza icyo cyumweru baraba bamaze guhamagara abandi, ndetse hari n'abo batwara ku gahato bakajya mu myitozo. Ibi byose rero ni bimwe mu bintu birimo biragaragaza yuko igihugu cy'u Burundi nyine situwasiyo ibintu bitifashe neza, ndetse ibi bishobora no kuza gutuma ibintu bikomeza kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi, tukabona
ikitwa n'ubundi gusuranamo mu nzego za gisirikare, kutumvikana kwa hato na hato bikomeza kugenda biba muri rusange. Birumvikana yuko nyamara ibi ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragaza ikintu navuga yuko atari cyiza. Ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bitangazwa ariko kandi bivugwa by'umwihariko, ngira ngo reka tubashimire dusoreze aha ngaha bakunzi ba Duniani Kote TV n'itsinda ryadufashije kugira ngo aya makuru abagere. Murakoze cyane.